Ka letsatsi le lengwe le le mogote, Zara o bone setlhare sa apole. Le fa a ne a na le molala o moleele, Zara o ne a se moleele mo go lekaneng go ka fitlhelela diapole. O otlolotse monala le go otlolola, mme le fa a lekile ka thata, apole e ne ya nna e le kgakala go ka ifitlhelela. Ka ntlha ya go hutsafala, Zara o ne a nna fa tlase ga setlhare. Ke fa Mazu Tawana a ne a tlhagelela kwa morago ga setlhare. O ne a itse gore ga se ka go nna moleele ka metlha yotlhe, mme ke ka go nna le mekgwa e e botlhale ya go fitlhelela maikaelelo a gago. O bone le go supa thotana ya majwe e e neng e le gaufi. Go tswa fao, Zara o ne a tlelwa ke kakanyo. Ka kelotlhoko o ne a paka majwe mo godimo ga a mangwe, mme o ne a aga direpodi tseo a ka palamang mo go tsone. Zara o ne a palama mo godimo ga majwe, mme fa a ne a otlolola molala wa gagwe, kwa bofelong o ne a kgona go fitlhelela diapole. E rile a natha apole e e matute, Zara o ne a ithuta thuto. Ga se ka go nna boleele ka metlha yotlhe, mme ke ka go bona mekgwa e e botlhale ya go fitlhelela maikaelelo a gago. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com